ayaitona piano tukio kwa pesoro sinako district Aloysius Orioko tingesa balebe okaruka pia ilo lukumniyara kesernyare ka olukumniyara keseruni amoskesa atukun imilionini akwatangone kesangoniyare konya preskesa atukuni imilionini akwatale uni bonu ewo mitoyo kotebe ebunatukio na isolo sine ai keuni itegasi kesi etachelo lago sekbere educate yakune site kede district kede ka adekane covid lomakini district tukono kiniso yoni na patakan keda kaisa mono kuju akawlo na adekangina ne covid alomon pono golo kinai the major revenue sources pogona pona collection pop so tamido kone district pana aito somo wekiliche ano yatakina revenue papa na tapukoro sokoni ni lu tetiak utabe district bayar magupana ke ayaw system la bakabe IRAS integrated revenue management system lo pana to get the regional system direct on the Bank of Uganda so system one pan wam so bone ke on ko se revenue kede bone make tishara chukson le majasi cooperative no serigini kere tolom kero tabo nare kwana system la bakabe IRAS non right taxpayer touch kesi na touch direct olo marki serigini ngono kede mobile money paka los to Bank of Uganda yata Victoria Koto aisinye kukina tekere nuko Soroti kama muchulusaite ai jaun etachelo isoro sinoi kolago so ai ni mosi ne bola kere kopana anwa ke ona to sama system ngesina internet connectivity so a corner panel is counties kere just connected to the internet also the means sub county kere ko just ke computer a laptop na to sama na ikona metolo mai solution yu ara mama ala puminde ko jai de smartphone egirigina la pia eyatene ka anapeta coast district Soroti Samuel yagunesa balebe utara kwa nakesi aitanyanyari white ndu aitu isolosini Leslie Jawani no kwenye mwikaru la pia 2023-2024 jai kila jene wechipaka mami jeni chipaka mina sibori jula kinos kwenye te iso kupani berepo status jai iso kape district rokaron itamte iso ni beru so kape district kwenye di kudo bersani nebe rokobere so kape district lom na tolam na draft budget lo ikara le tupakini kwenye di muno be aritola my budget ngon buna ine polo tamia chipaka mina taka chipaka job chipaka mina bubu gir so rai kwanda kirare je to ajata so narai mama job ijamdu sichetunga etachelo itetet lebuni Soroti aitie gari katifeti dateyo IRAS eribonene jokonoe anu elemari echamsana inakina pugani aijeni tunga lumam etachito sinyo isolo sine kala mekita ngonoi noda katojo kapugani ai tuki solo sine otomolago no nara apolo ratani are nada mamso ichie jeni ajo kisine isolo sine konye do kwanare raun kate kwaen delele un bone bi bundo kwana sada tiche paka jeni ajo kisi otomana ibuna pugana famoto musulo sine ya utangesa itu Kanuka TV East Rebecca Mongin, Co-District Soroti.